Naš prvi stop u Gaziantepu je dom jednog od najvećih mozaik muzeja na svijetu. Zeugma mozaik muzeja. Zeugma je mjesto gdje historija oživi pred vašim očima. U muzeju se nalazi više od 2700 kvadratnih metara mozaika iz rimskog doba, sačuvanih iz antičkog grada Zeugme. Najpoznatiji među njima je Čingere Kz, misteriozni mozaik koji izgleda kao da vas stalno prati pogledom, kako još zovu Monalizom Bliskoga istoka. Međutim, postoji neka predanja da je upravo taj portret Aleksandra Makedonskog, jer kažu, bio je lijep kod djevojka. Zanimljivo je da su dijelovi tog mozaika bili odneseni u Ameriku, ali srećom vraćeni su 2018. Amerika sve korektno radi. Muzej je pažljivo dizajniran tako da kroz postavke možete šetati kao da hodate ulicama staroga grada. Kombinacija antičkih artefakata, savremene tehnologije čini ovu posjetu nezaboravnim iskustvom. Multimedijalni prikazi, interaktivni ekrani, zvučni vodiči pomažu vam da bolje razumijete svijet u kojima su ljudi tada živjeli. Zeugma mozaik muzej nije samo zbirka mozaika, to je putovanje kroz vrijeme. I zato ako vas put nekada nanese i dovede ovdje do Gaziantepa, nemojte propustiti priliku da ga posjetite. Historija vas ovdje čeka da je doživite. A vi, dragi prijatelji, ako vam se svidio ovaj video, udarite jedan like, podijelite ovaj naš video i zapratite nas na našem YouTube kanalu Amir i Sabina. Hvala velika.